Ona thengia ya kaunti ya Uasin Gishu gukorwo teithiririe bururi hanene hari guthondeka ngumo ya guo thiini wa thi ya mahenya. Kaunti ino ndiri kindu ingirahira kuonona iharo cia gutigirira atengeri ni matwarithia na mbere utengeri wao cithondekagwo oro na kanua. Na koprotete atongoria matiganite gukirio guo hingo ya gukungwira mambura ma mashujaa muthi wa ira marahoya thirikari makire kiharo ya Kipchoge Keino kiria yereire aikari ya kaunti ino. Shangaa sana kwa maana ni mradi ambaye imechukua muda kupita kiasi. Tunajua kila mwaka pesa zinatengwa, lakini wizara ya michezo ikipitia sports stadium wamekuwa wafifu. Ujenzi umeachwa katika kiwango fulani na ikamiliki. Na kuokoge ikereka ria gatano ria mahenya ma ngari cia muthemba wa 4x4 ma Mount Elgon Jubotad ni maratafanirio na kuria gaturu ka uhoro akoragwo ari uhandi wa miti thiini wa mutitu wa Mount Elgon. Gukirio guo Kimwana kia ukuru wa miaka 8 na gitau munene kuma kaunti ya Kiambu arari umwe wa matereba aria maranyitire itemi agitwarithia ngari muthemba wa Range Rover na kuonania uhoti wake. It feels good to win a challenge and win a trophy. And my dad is the one who taught me how to drive, so that's how I got into the future of driving. How I balance in between the wheels is that I should always be keen on what I'm doing and look forward and also concentrate on what my dad does. Miharuruko na miabato ya kirima giki kia Mount Elgon ikiendererwo muno ni atwarithia a ngari ici. Iribotera metha ya mathako ya Kameme TV. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.